Šef policije je obećao da se neće miješati sve dok od nas ne dobije znak da je stvar završena. Udaljite se, gospodine ambasadore. Pomozi nam Allahu. Pogledajte, naoružani su puškama i sabljama. Gospodine, spašavajte se! Jesi li vidio šta nose? Imaju specijalne infracrvene naočale pomoću kojih vide i u mraku. Jasno je da su oni plaćene ubice. Hajde, gospodine ambasadore, požurite! Moramo stići do podruma prije nego nas iznenade. Ovo je pravi terorizam. Kako je to moguće? Pitanje je kako je policija dopustila da se ovo dogodi. Kako misliš? Policija je ovdje na ovaj ili onaj način u dogovoru s njima. Platit će oni za ovo, gospodine ambasadore. Jest, ali kada? Uzvišeni Allah nekada odgađa svoju kaznu, ali nikad ne zaboravlja. Gospodine upravniče, stanje je kritično. Hoćemo li poslati pojačanje? Ne može se više čekati. Radi se o ambasadi strane zemlje. Ovakav postupak će se neminovno pretvoriti u politički problem. Ali ambasada je isto što i strana teritorija. Ali mi smo odgovorni za njihovu zaštitu. Prvo što nam treba je dozvola Ministarstva vanjskih poslova. Ali ja znam kao i vi da smo mi odgovorni za zaštitu svake strane ambasade. Pa zašto gubimo vrijeme na ovaj način? Onda šalji antiterorističku jedinicu i to u najkraćem roku. Požuri! Na vašu zapovjed, gospodine. I dalje prati šta se događa i obavijesti me o svemu. Pa taj ludi Marković je poslao svoje ljude prije vremena. Zbog čega je to uradio Rakiću? Ne znam, ali je to dovoljno da nam pokvari plan. Dobro, dosta je više Rakiću. Sredili su ih, gospodine Boro. Čeng i njegovi ljudi su odradili svoj posao. Pobili su sve u ambasadi. Šta je sa ambasadorom? Ubijen u dvorištu ambasade. Nađen je s 5 uboda u tijelu. Rastrgali su ga. Jesu li se uvjerili da je to zaista on? Marković ga dobro poznaje. A sada, gospodine Boro, bez svjedočenja ambasadora i dokaza inspektora Brkića, kao i nakon nestanka tijela novinara Pašića, neće biti nikakvog suđenja protiv vas. Na putu do odredišta došlo je do sudara, što je dovelo do zakašnjenja intervencije, tako da je specijalna jedinica bila na licu mjesta nakon što je okršaj unutrašnjosti ambasade već bio okončan. I mi zaista žalimo radi toga. Međutim, sa zakonske strane mi smo apsolutno čisti i odbijamo bilo kakve optužbe na naš račun. Naglašavam to da je policija Rikame primjer u disciplinovanosti, pridržavanju zakonskih odredbi i ažurnosti u reagovanju. Ovom neprihvatljivom izjavom šef policije Rikame je pokušao skinuti odgovornost sa sebe i svojih kolega za ono što se dogodilo u ambasadi države Sultanije. Svi pokušavaju skinuti sa sebe odgovornost za ovo što se dogodilo. Međutim, vlada je formirala specijalnu komisiju za istragu ovoga zločina na najvišoj instanci i očekuju se rezultati u najkraćem roku. Gotov je Rakiću. Niko više ne može uperiti prstom u mene. Izgleda da nisi baš neki majstor u borbi. Čuo sam ti korake prije nego što si mi prišao. Evo ti! Pa to je upravo oružje koje mi je trebalo. Gdje mogu naći gospodina Hodžića? Gdje? Prvi put čujem to ime. A sada? Zašto tražiš gospodina Hodžića? Šta želiš od njega? To te se ne tiče. Reci mi samo gdje je on. Ne mogu ti reći.
Izvolite. Spremite se. Gospodine Boro, da li je istina da vi stojite iza napada koji se dogodio u ambasadi države Najobičnije Sultanije? laži. Šta vam je, ljudi? Ali gospodine Boro, iz provjerenog izvora u Ministarstvu vanjskih poslova smo saznali da je ambasador države Sultanije prije nego što se dogodio napad u ambasadi podnio krivičnu prijavu protiv vas. Oslobodite mi put. Hajde, mičite se. Maknite se da prođe gospodin Boro. Skupo ćeš platiti za ovo, zločinče jedan. Mićo, šta ti je? Šta je s tobom? Hej, ko je ovaj? Šta hoće? Evo vidiš. Misliš na ovoga tu? Nema sumnje, to je on. To vam je jedan od najopasnijih ljudi na svijetu. Čovjek koga zovu Mohamed. Ko je on? Porazio je do sada sve protivnike, pojedinačno ili grupno, oružjem ili bez oružja. Šta? Greška, fatalna greška. Nisi smio dozvoliti da ti umakni. Već ranije sam vam govorio o tome, gospodine Boro, ali niste mi povjerovali da je taj čovjek 10 puta jači nego što pretpostavljate. Zašto praviš od muhe medvjeda? Zbog čega? Ne, dragi gospodine, uopće ne pretjerujem, nego vi ne želite shvatiti da je on doista izuzetno opasan. Onda da sklopim ugovor s nekim drugim kako bismo riješili ovaj problem. Jel ovo ozbiljno ili se šališ sa mnom? Nikad se ne šalim u poslu. Čovjek koga je poslala sultanija savladao je najpoznatije ljude na svijetu. Sredit ćemo mi njega, samo nek Boro pristane na ono što tražim. لا تصدق أن عين الله تغفو لا تصدق لا تصدق عن فعال الظلم تغفو لا تصدق لا تصدق فعلة الأشرار تمضي لا تصدق لا تصدق في بهيم الليل تصفو لا تصدق لا تصدق فعلة الأشرار تمضي لا تصدق لا تصدق في بهيم الليل تصفو لا تصدق لا تصدق إنها أرض Odlično. Spremite se za akciju. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gospodaru naš, uslišaj naše dove i primi naše